uninyamazie. Wewe ukiokota takataka zako na usikuje kuniletea. I don't care. Whatever you want to say it. As long as I did my best. No korwo kwi ngai matu-ine ni akandeheria kana ri akona angenda gwika niguo ageka kana tese cia ngai ni twatigire gutinda tukiuga ati toka kwiyaria njuke ni ndikeyaria na ndiga confirm na ndika kwitagwo gwika atia kwitagwo gwika atia pieces bara mauti si ndio either ni ndekire wega kana ni ndekire uru ngai niwe uguo ndekire na uguo ndekire ni wega uri ukona ni ndekire uru ukona ndamucalitire kiboko kia ngai kihoko tinie okora numithio na kiboko kia ngai giku okwe justify mimi mbakatu wa kujustify Risha. Hamia kwa bela limuru, nyumba ni kubwa, 12K, hapana, digikara limuru. Ni da hilo nyabari. You did your part. Weka na withie. Dina nyanga nikimuta kati wikewe goti dau, ni wikewe na withie. Modo nemo bilede on Friday nikulete wapi ama utapiki wapi ujai. No desigere juke giweka gira advert. Iletigo. Ogikoni kuhyora he curtain sisi yori ni githe to njuke ona ni njire andu urira igwire tu curtain ithe guo to gwika wega ithika kana go drop neki nice house ka kitchen gakwa by the way no we nyitaniri guo na ni